bashingira intahe. Ni mambo gani makubwa? Ni bitangaza ibihe bikomeye alionitendea Bwana, yankoreye umwami na kisha aliniokoa. Amaze kunkiza. Maana kubera yuko hamuri shengero watu wengi, hari abantu benshi watajengwa, baza kubakwa, bafashwe niyo ntahe, wataongezewa imani, barongerezwa ukwizera, wataongezewa matumaini, barongerezwa ivyizigiro. Amen, amen. Yangu mwene dada, wakati alipopiga, amaze kurasa, kabla risasi halijatoka, urusoro rutarasohoka, Mungu alinisaidia, nirafasha, nikakamata chongo ya bunduki haraka haraka, fata wa munwa w'inkoho ubwo, nikaiteremsha chini, ndaumanura hasi, risasi ipita katikati ya miguu, kugira ngo isoro zishaka cy'amaguru turwanira inkoho. Lakini juu bilikuwa bya haraka, kubera ko byari byo, maana ningelifanya polepole, kuko yongira bukebuke, risasi ingeliingia ndani ya kifua, urusoro rwari kwinjira ama ndani ya tumbo, canke munda, juu ya bya haraka haraka, nikateremsha chongo ya bunduki, manura wa munwa w'inkoho hasi, tayari sanga vyaheze, kidonda kilishapona, igisebe cyakize. Haleluya, amen. Balisema Yesu waporona mtunza, bavuze ngo Yesu waporona mukize. Kumbe Yesu anasikia, kumbe Yesu arumva, na akanituza. Yesu acharamvura, ndio kinashida baganga miaka 2.5, ibintu byananiye abaganga imyaka 2. baada ya kuombewa kundangwa, nsengera kundangwa, Yesu akakausha, Yesu arachumutsa, kidonda kikapona, ikisebe kirakira. Haleluya, amen. Daktari alipona, muganga bibona, akanyandikia nyende ku radio, amwandikira ngo aje kuri radio. Nikafika ku radio, nshitse kuri radio, bakanipima radio, bamupimye muri radio, baliponipatia, bamuraza, kia kuangalia, baraza, nikakuta tayari, nsanga kera ubu igufarisha maisha utapale katika, yamaze kumera. Haleluya, amen. Mfupa mpya ugufarishasha, unaunganisha kaka kipande ka yulu, byunzwe na kaga pande ko hejuru, na hiki kipande ya chini, na gapande ko hejuru, yote inakuwa mfupa moja, yose bayigufarisha. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Radio ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102 n'igice kimwe i Bujumbura no mu micungararo yaho, no kwijana n'ibicindwe mu gihugu hagati. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio tunamshukuru Mungu. Egome turashimira Imana, maana Mungu wetu ni mzuri, kuko Imana yacu ari nziza, ambaye amependezwa na sisi, kubera ko tumunezereje, na ametusaidia tena siku ya leo, kandi yadufashije uyu munsi kuweza kuwepo hapa, kugira ngo tube ngaha. Natoka kwa kanisa la 8e Sepake Beteli kwa Uvira, avuye mu ishengero rya 8e Sepake ibuvira, ni kanisa la Pentecote Kongo, ni ishengero rya Pentecote muri Kongo, ni pale natoka, ni havuye. Kama gisi nilisema jana, nkuko nabivuze jo, nashukuru watumishi wetu wa hapa, ndashimira abakozi bacu bo ngaha kwa kuweza kunipokea, kugira ngo bashobore kunyakira na kunipatia nafasi hii, no kumpa umwanya nk'uyu, ili nipate kuhudumia, kugira ngo nshobore gukora imbere yanyu. Haleluya, amen. Bila kukawia tunasoma, tudatebeje dusome katika kitabu cha Marko, mu gitabo cha Mariko sura 5 igice cha 5 mstari wa 18 umurongo wa 18 hadi mstari wa 12 gushika ku murongo wa 20. Marko gitabo cha Mariko sura 5 igice cha 5 mstari wa 18 kuri umurongo wa 18 hadi 12 gushika kuri 20. Karibu ndugu. Kaze mwene data. Ariko ataratambukira mu bwato, wari yinjiwemwo n'abadayimoni aramwinginga ngo agumane nawe, ntiyamukundira, ariko aramubarira ati, ja muhira iwawe, mubi wawe, ubabarire ivyo umwami Imana agukoreye vyose, n'ingene akugiriye imbabazi. Aragenda atangura gukwiza Dekapoli ivya Yesu amukoreye vyose, abantu bose baratangara. Amen. Amen. Uyu ndugu tunamjua, uyu mwene data turamuzi, alikuwa na mapepo za ajabu, yari afise abadaimoni batangaje, na Yesu
Yesu nawe akamuona kuwa wa samani, amuona yuko ari uw'igiciro kushinda nguruwe 2000, gusumvya ingurube 2000. Akaponya zile pepo, aramukiza abo badaimoni, na zikaingia ndani ya nguruwe, hama zinjira muri nyangurube. Na Biblia inasema, Biblia iravuga ngo, hapa mahali ambapo tunatoka kusomewa, aha duhejeje gusoma ya kwamba Yesu ukuntu Yesu alipotaka kutoka katika nchi ya Bagerasi, amaze kuva mu gihugu c'Abagerasi, alipotaka kupanda ndani ya chombo, agomvye kurira mu bwato, huyu ambaye alitokwa na pepo, huyu yavuyemo n'abadaimoni, alianza kumsihi Yesu, yatangiye gutakambira Yesu, akamwambia Yesu, arababwira Yesu, mbabarira, usiniache, ntusige, niruhusu, nyemerera na mimi niingie ndani yako, nanje nijire mu bwato, tuwe pamoja na wewe, tubane nawe, kutokana na makubwa kuvanya n'ibikomeye ambayo ulinitendea, ivyo wankoreye, sitaachana tena na wewe, sizokureka kandi, taenda na wewe, ndajana nawe, nakufuata, ndagukurikira, uniruhusu, nyemerera. Lakini Biblia inasema, ariko Biblia iravuga ngo Yesu akumuruhusu, Yesu ntihamwemerera, lakini akamwambia, ariko aramubwira ngo, aramubwira, enenda zako, genda ubwawe, nyumbani kwako, muhiri wawe, kwa watu wa kwenu, mubi wanyu, kawahubiri, ubigishe ni mambo gani makubwa ibitangaza ukorewe aliyokutendea Bwana, ivyo umwami agukoreye, na jinsi hamwe n'ivyo alivyokurehemu, n'ingene yakugiriye ikigongwe. Amen. Amen. Hautanifata, ntunkurikira, lakini uende kwenu, ariko genda iwanyu, ubatu ya kwenu, ubwira biwanyu, ukawaambie, ubabwire, ukawashuhudie, ubashingire intahe, ni mambo gani makubwa ni ibitangaza ibihe aliyokutendea Bwana, yagukoreye umwami, na jinsi n'ingene alikuokoa. yagukijije. Nami leo nanje uyu munsi Roho Mtakatifu ameninongoneza, mpemu yera yambariye, niwaambie, mbabwire, niwashuhudie, bashingire intahe, ni mambo gani makubwa ni ibitangaza ibihe bikomeye aliyonitendea Bwana, yankoreye umwami, na jinsi aliniokoa, amaze kunkiza. Maana kubera yuko muri rishengero watu wengi, hari abantu benshi watajengwa, baza kubakwa, bafashwe niyo ntahe, wataongezewa imani, barongerezwa ukwizera, wataongezewa matumaini, barongerezwa ivyizigiro. Amen. Amen. Naitwa kwa jina la Amri Biganda Alexis. Ayitwa uko mwumvise Amri Biganda Alexis. Nilizaliwa katika jamaa la Kikatoliki. Yavukiye mu muryango w'Abakatolika. Na nikakomalia katika dini la Katoliki. Akurira mu ishengero ry'Abakatolika. Na mule mkatolike, kandi mu ishengero ry'Abakatolika, nilikuwa mmoja katika wasindikizi wa misa. Yari umwe mu bantu baherekeza misa. Tulikuwa pembeni ya wapadiri, tukaenda nao kwa misa. Bari ruhande bapadiri babafasha. Na nilikuwa mmoja mu maalejo, kandi ari umwe mu barezi bakubwa ya kuri na bingine vya Katolika, bakomeye mu ishengero rya Katolika. Lakini nilikuwa na tatizo, ariko yarafise ingorane, ingawaje nilikuwa mwabile vyote, nuko muri ivyo vyose sikuacha zambi, ntiharetse icyaha. Nilikuwa mwabile na niko nafanya zambi, yari muri ivyo kandi akora ivyaha. Na watu wengi humu leo, kandi abantu benshi uyu munsi wako mkanisa, bari mu ishengero, lakini hakuna kenye baliachaka, kandi ntacyo basize na kimwe. Wengi wako ndani ya kanisa, benshi bari mu ishengero, lakini wako nje ya Yesu, ariko bari hanze ya Yesu, wako mbali sana na Yesu, bari kure ya Yesu, wako kinyume ya mapenzi ya Mungu, bari baratandukanye n'ubugombe bw'Imana. Kwa sababu kubera iki? Ingawa wako ndani ya kanisa, naho bari mu ishengero, lakini wako wanafanya matendo ya nje, ariko bakora ibikorwa nk'ivyabo hanze, ibikorwa vy'umwiza. Ndugu mwene dada, ukiwa hapa vile, niba ngaha, ujua ya kwamba utamuona Mungu, niba umaze kumenya uko utazobona Imana, hukumu ya milele, gihano cibihe bidashira inakungoja, kirakurorereye. Nilikuwa nasoma, yariga, na nilipomaliza masomo, ahejeje amashuri, niliamua kwenda vakanse. Yahisemo kuja mu karuhuko fasi moja kwenye mama alikuwa anafanyia commerce, ahantu nyina wiwe yakorera iby'ubudandaji. Maana mama, kubera yuko mama wiwe yamuvyaye, alikuwa anatoka pale Uvira, yava hari Uvira, anarangula mafarine, akarangura mafarine, masukari, masaki ya masukari, mifuko y'isukari, mapetroli na bingine, petroli hamwe n'ibindi, anapeleka kule kumarasi, akabipeleka hagati mu gihugu, kumabordi lake, hafi y'ikiyaga.
Na kula anabiuzisha. Kandi amaze kubigurisha. Kisha anakuya nauza misaki ya mikeke, mandaga, manini anakia kushia Uvira. Akazaguze imifuko y'imikeke n'indagara kaza kugurisha Uvira. Nilipomaliza masomo, ahejeje amashuri, nikasema nyende kule vakansi kwenye mama anakuwaka. Aravuga ati reka ngende hariya mama akorera. Nikaenda kule. Aja hiyo mama we akorera. Bakanipokea mzuri sana. Mama we amwakira neza cyane. Nikakaa pale bila tatizo. Yicarana na mama we atangorane nimwe. Niko nangoja muda uenee nirudie nyumbani. Kugira ngo igihe cy'ikiruko giheze asubire muhira. Na katika kukaa hapo, muri ko kwicara ngaho, ikawa siku moja. Umunsi umwe, mapande ya 14. Mgihe cha saa 8. Nilikuwa natumia chakula nyumbani. Yari alikuwa afungura muhira. Baada ya kutumia, ahejeje gufungura, nikaenda kusieste. Aja kuruhuka, kuryama. Nikapumzika. Araruhuka. Na nilipokuwa nikisieste, mugihe yari alikuwa araruhuka aryamye, nasikia fujo kubwa inatoka nje. Yumva induru izananye hanze. Na ile fujo ilipoendelea, amaze gushishikana kumva iyo nduru ibandanije. Sikujua ni nini. Ntiyamenye ivyo arivyo. Nikawa kirie. Agomba kugira ngo aje kuraba. Nyende niangalie nini naleta fujo nje. Aje kuraba ikizanye iyo nduru yari icarico. Na nilipoenda nje, amaze kusoka hanze, nikakuta kumbe ni soda moja. Asanga n'umusirikare umwe ambaye alikuwa na bunduki. Yari afise inkoho. Alikuwa anatoka mji fulani. Yaravuye mu gisagara kanaka. Na yuko anatafuta kujelekeza basi fulani. Agenda agomba kuja ahantu kanaka. Alipofika pale mahali ambapo tulikuwa, yarari alihitaji batu ya pale nao bambebe na mtumbu. Yifuje yuko abantu bongaho nao bamutwara n'ubwato. Balitosha na mtumbu pale bakamfikisha hapa. Bamukura aho yarari bamushikana ngaho. Anahitaji pale kwetu nao bambebe na mtumbu bampeleke fasi nyingine. Yifuza murako gasagara nao ko bamukura ngaho bakamujana ahandi mu bwato. Akamwona kijana mmoja. Abona umusore umwe. Akamwambia kijana, abwira uwo musore, nibebe na mtumbu mpaka fasi fulani. Jana n'ubwato gushika ahantu kanaka. Ule kijana akasema hakuna shida. Uwo musore amati nta kibazo. Takupeleka. Ndakujana. Takupeleka. Ndakujana. Anakubali kumpeleka. Yemeye kumujana. Pale. Aho nyene. Pepo ikatokea mbali. Umuyaga uva mu mazi. Zoruba na pepo ya mingi. Gihugu n'umuyaga mwinshi. Soda akamwambia twende sasa. Musirikana amati tugende rero. Kijana akamwambia aoni pepo. Uwo musore amati aoni mawimbi, aoni zoruba. Wewe ndubona igihuhusi. Tutaenda je? Turagenda gute n'urya muyaga n'igihuhusi. Ngoya kadogo. Lorera gato. Pepo ishi. Umuyaga uhere. Takupeleka. Ndakujana. Soda akasema hapana. Umusirikana niko haraka. Ndihuta cyane. Sasa uko haraka tutende je mwa bahari inachafuka. None niba wihuta cyane turajana muri iki gihusi niyo twende tu. Tugende gusa. Kijana akasema hapana, sitaenda mwa bahari. Umusore aravuga ati sishobora kugenda pale soda akamkamata kijana. Umusirikare afata wa musore. Akamkamata. Aramufa. Akaanza kumkokota na kinguvu. Aramukwega n'inkomezi. Aenda kumtumba wa mbele. Amujane mu bwata mutwara. Akaanza kukokotana. Batangura gukwegana. Na ile sema alianza kukokotana. Ariko barakwegana. Njoo wakati ile makelele ilikuwa watu wakakuya bengi. Niho rwamo rwaza abantu bazari benshi. Tuko pamoja? Turi kumwe. Na mie sasa nikatoka nyumbani sasa. Naomba muhira. Nikaenda. Aragenda. Ili nione ni nini. Arabe ivyo arivyo. Nikakuta beko na kokotana. Asanga bariko barakwegana. Na ule kijana. Wa musore nawe. Akafanya uwerevu. Agira ubumenyi. Akajitosha ndani mikono ya soda. Yikura maboko ya wa musirikare. Akakimbia. Ariruka. Alipokimbia. Amaze kwiruka. Soda kaona hasira. Musirikare arashavura. Alikuwa nishakunywa mapombe na mabangi. Amaze kunywa inzoga nyinshi. Akaona hasira. Arashavura. Akakamata bunduki. Afata ingoho. Akaanza kwenda napiga masasi. Agenda arasa masasi. Atafuta ule kijana amuue. Agenda kurasa masasi kugira ngo alipokuwa katika kupiga masasi. Babonye agomba kurasa masasi. Watu wote katika ule mji. Abantu bose muri ico gisagara. Wakakimbia. Bariruka. Wote wakajificha. Bose barinyegeza. Hakukuwa mtu tena mwalionekana pale. Na muntu numwe yabonekaga ngaho. Sijui kama niseme bahati mzuri kwangu. Sinzi ko navuga ko ari amageme meza. Sijui kama niseme bahati mbaya kwangu. Sinzi ko navuze ko ari amageme mabi kuri jewe. Mie peke yangu. Je ubwanje. Nikabeki nasimama ku parcelle nilikuwa ndani. Nguma mpagaze muri ya parcelle nari ndimo. Kutoka pale kanishinda. Kuva ngaho birananira. Kukimbia kanishinda. Kwiruka birananira. Kujificha kanishinda. Kuhunga birananira. Nikabaki nasimama. Nguma mpagaze. Niko na sina maneno naye. Vuga nije ntacho dufata. Sasa nipigia masasi nini? Aranda siriki kwa nikabaki nasimama. Aguma hagaze ngaho. Nilipokuwa katika kusimama. Agumya hagaze ngaho. Ule soda katoka kule kwa napita kwa nenda kule. Wa musirikare arengana. Eko napiga masasi. Arasa masasi. Alipopiga macho ngambo hii. Amaze guhindukira maso. Akaniona na shimama. Abona mpagaze. Pale akaacha njia ambayo alikuwa anaenda. Ararekaho yarari koraja. Akaja mbio. Aza vuba. Akafika mbele yangu akasimama. Akani mbele yanje arahagara. Akakamata chongo ya bunduki. Afata
inkoho akanitia mkifua. aishira mugikiriza. Tuko pamoja? Turi kumwe. Aliponitia chongo ya bunduki mkifua, amaze kumushira umunwa w'inkoho sikuogopa kitu. Sinavuze kitu. Maana nilijua sina makosa naye. Kuko narizyo akavyaafise nawe. Katika kumwangalia, niko ndamuraba. Pale. Ubwo nyene. Nikamwona kakamata ile fasi ya kupigia. Mbona fashe kuri charger. Na akapiga. Ararasa. Ndugu yangu. Wakati alipopiga amaze kurasa, kabla lisasi alijatoka, urusoro rutarasohoka, Mungu alinisaidia. Nirafashe. Nikakamata chongo ya bunduki haraka. Fata wa munwa w'inkoho ubwo nyene. Nikaiteremsha chini. Ndaumanura hasi. Yule lisasi ipita katikati ya miguu. Kugira ngo isoro zishakati ya maguru. Turwanira inkoho. Lakini juu bilikuwa bi haraka. Kubera ko vyari vyo. Maana ningelifanya polepole. Kuko yongira bukebuke. Lisasi ingelingia ndani ya kifua. Urusoro rwari kwinjira mu ndani ya tumbo. Canke munda. Juu ya bi haraka. Nikateremsha chongo ya bunduki manura wa munwa w'inkoho hasi kwenye mguu wa kushoto, kumuguru ukubaho. Na nilipofika maze gushika ngaha, pale lisasi ikatoka. Ahubwo nyene urusoro rurasohoka, ikaniingia ndani ya mguu, yinjira mu maguru, ikaponda mfupo wote ya kwisa, ikakuwa ni bunga tu. Urasikia igufwa ryose ry'ukuguru, kuanzia kuligoti iramenagura kuva ku mavi gushika no hejuru. Kuna bakia kipande ka mfupa kai. Hasigara agapande k'ifupa kangana kuva hejuru kushuka chini. Gushika hepfo. Kuna bakia kingine ka kipande ka mfupa tena kai. Hasigara akandi kapande kufuka. Kana pasuka tena ipande viwili. Hejuru kachikamu ipande bibiri. Hapa katikati kote ni bunga tu. Hagati yose ari ifugusa. Na ile wakati muri ico gihe nilisikia ningali na nguvu kidogo ya kusimama. Numvise mfisi inkomezi gato ya kwa. Ilikuwa ingaliki natembea mzuri ndani yangu. Kuko ntiyari bwagenda neza muri we. Nikabaki nasimama na guma mpagaze mfashe umunwa w'inkoho. Torana akabaki anasimama na bwana muluki. Nawe musirikare kumahagaze amfatiye kw'inkoho. Kunipiga risasi ya pili kamshinda. Bimunani nakunda surusasi rya kabiri. Chonga bunduki kanishinda. Naje kurekura wa munwa w'inkoho birananira. Tukabakia tunaangalia. Tushishikara turabana. Na alipona na mwangalia na macho ya hasira. Amaze kubona muravye nishavu. Pale alikamata bunduki na kinguvu. Achafata inkoho n'inkomezi. Akaninyanganya. Arayimaka na kinguvu. Arayimaka ku ngomezi. Mfupa wote alikuwa anashapondekana. Amagufa yose yari amaze kusikagika. Akanitikisa. Aramunyeganyeza. Akaanza kwenda na anguka. Agenda agwa. Ya magufa yote achara, ya mafuga yose achara koroka hasi. Paka chini. No hasi. Amen. Na pale kwenye nilipigiwa masasi, aho narasiwe, hakuna ni hospitali, nta bitaro biriho, hakuna ni dispensaire. Nta dispensaire. Na inapatwa na shida kubwa vile. Hama ndonki ngorane nkizo zikomeye. Tutafanya nini? Ndabigenza gute? Pale kwatokea watu pale. Ubwo nyene haseruka abantu. Aseme baravuga ngo tuende kule mbele karibu ya Kazimia. Tugende hari Kazimia kulikuwa na kia mabato na kuko dispensaire. Aho Kazimiri bahashirira amato hari n'ibiti. Karibu ya Kazimia. Hafi ya Kazimia. Aseme kuko mfumu moya. Hari umupfumu umwe. Ule nikomesha. Uwo mupfumu ni gitangaza. Hata mfupa ipondekane namna gani. Na magufwa yose yagika gute. Nikutia tu hivi. Achagushira kutya. Yeye anaanza kuchanja mkimvuli. Agacagucandaga mu gitutu. Anapakala mudawa mkimvuli. Agasiga umuti mu gitutu. Pale yote na jilete. Amagufa kizana. Inajikusanya. Akiyegeranya. Sasa ule njoo mtu tupeleke kule mfumu. Ati uwo mupfumu ni ukuri tumujane kuri uwo mupfumu. Bakanibeba ku brancard. Bamujana kuri brancard. Bakaniingiza mu nyumba ya mfumu. Bamuingiza mu nzu y'umupfumu. Mfumu alipotoka kuniona tu hivi. Umupfumu asohotse akamuraba. Tosha. Ni mukureho. Bakanifukuza. Baramwirukana. Bakanibeba. Baramujana. Bakanipeleka Kazimia. Bamujana Kazimia. Njoo kuko ka dispensaire kama kadogo. Niho hari ama dispensaire mato. Asema nitunziwe pale. Kugira ngo bashobora kumuvura. Bakaninyangula bakanifikisha ku mlango ya dispensaire. Baramutera bamushira ku muryango w'ibyo dispensaire. Bakaenda kumuita infirmière kia nitunzi. Baja kuzana umu infirmière kugira ngo amuvure. Balipoenda kumuita, muri ko kuja kumwamagara, bakakuta shetani anasimama. Basanga satani yahaguruka. Infirmière wa dispensaire akakatala. Umu infirmière w'iyo dispensaire aranga. Hawezi kuja kunitunza. Nashobora kuza na ndio infirmière moya tu alikuwa mwele mugini. Kandi niyo dispensaire yenye yari ngaho muri ico gisagara. Alikataa juu ya nini? Yase kubereke. Alishapata habari. Yamaze kumenya inkuru. Kumbe ule mwalinipiga masasi. Uwo yamukubisa masasi ni ndugu yake. Ni mwene wao. Akasema ya kwamba akinituza na Mungu akinisaidia nikipona. Aravuga ati ninamuvura gakira. Ndugu yake atapata maneno. No aronka ivyago. Afadhali ndugu yake asambe na maiti. Yova vyiza yuko mwene baba aburana nikiziga. Akakata. Aravyanga. Ile habari ilipofikia mkubwa wa soda.
iyo nkuru imaze gushikira umukuru w'abasirikare akatuma basoda beje bamlete infirmiere na kinguvu yo arungika abasirikare kugira ngo baje kuzana wa mu infirmiere ku nguvu bakanyangula infirmiere na kinguvu abasirikare bafata mwa banamleta migulu iko mwelewa bamuzana amaguru ari hejuru eske ule infirmiere banamleta ile hali mbega umu infirmiere bazanye uko onye angalia anataka kunitunza ule uyo arashobora kumvura alikuya irashitse lakini akunijia mema tena ariko ntiyasubiye gukora ikibi akanijia mabaya yanyifurije ikibi alipofika pale amaze gushikaho akasema atapima aravuga ngo araza gupima angalie kama ilivunjika kugira ngo arabe ko kwavunitse japo hiyo hata pasipo kupima kuangalia kuraba gusa haikuvunjika lakini ilipondekana ukuguru kwari kwasyagitse yeye kwa kuniharibisha akasema atapima aramure kuko ntiyabupima akakamata huko afata ukundi kuguru akakamata na huko afata nunga akaanza kunyonga nyonga atangura kunyonga alipokuwa katika kunyonga atangura kuzinga zinga ile machenga mfanja kula gruchu amagufa kagenda bango gruchu nikalia sawa mtoto ncandangura kurira nk'umwana alipomaliza ahejeje akuishia pale nihaereje ngaho akamata shindano afata urushinge na uzi nurunyuzi akaanza kunishona bile bidonda atangura kumushona vyabise bila hata kunipiga anestesi atamuteye na anestesi na japo hiyo bidonda ya masasi aishone wake kandi igikomere c'amasasi ntibagishona banachaka wazi juu sumu ipate njia ya kuwa natokea bama bakireka gutyo onye kugira ngo isumu isohoke lakini yeye juu alitaka kuniharibu ariko niyagovye kugira ngo amwonone ashona bile bidonda vyote huku mbele na huku nyuma mama ashona vyabisebe vyose imbere n'inyuma juu sumu ikose njia ya kutokea kugira ngo ubumara uburaho buca ianze kutembea ndani ya kwise kule minofu yote na kwa ubumara buce butangura kugendagenda mu mubiri hose alipomaliza kuishia pale ntivyagarukiye ngaho akakamata shindano ya strepton afata urushinge rwa strepton shindano ya watu ya tuberculose urushinge batera abantu barwaye igituntu alipiga na sina tuberculose amutera urushinge rw'abantu barwaye alipomaliza kumutera urwo rushinge akabambia banitafutie fasi talala aravuga ngo bamutera aryama na kesho asubuhi atakia kunitunza bukeye bwa mu gitondo ngo azoza kumuvura bakanitafutia fasi ya kulala bamurondera aryama kesho asubuhi kwa kumwangalia bukeye bwa mu gitondo kuza kulala tayari alishakimbia basanze yahunze haiko tena ataki hadi tutafanya nini turabigenda gute na ile wakati kandi muri ico gihe hali yangu yote ilikuwa neshabadilika amaraso yose yari yahendutse sumu ya masasi ilikuwa neshanitawala mie wote ubumara bw'amasasi bwose bwari bwakwiriye umubiri wose nikawa mweusi kuliko makala acarira birasuvya makara pale bakapata habari muri ico gihe baronka inkuru ya kwamba pale kuporo kuko bato nataka kwenda Uvira yuko hariho ubwato bugomba kuja ibuvira bakasema tumbebe haraka ende na bato Uvira baravuga ati tumujana ningo ubwo bwato mumujana ibuvira bakaninyangula ku brancard baramutera kuri brancard tulipofika ku bato bashitse ku bwato tukakuta shetani anasimama dusanga satani yahagaze kapiteni wa bato kapiteni w'ubwato akasema unapeleka wapi ati mjanye he hii maiti iki kiziga taenda nayo wapi ndakijana he sitaenda na maiti fasi sishobora kujana iki kiziga paka mubembeleza baramwinginga lakini akakataa arikara na waambia sitaenda na maiti fasi arababara ati sishobora kujana iki kiziga ahantu ndugu yangu mwene dada huyu Yesu ambaye niko nakushuhudia Yesu ndiko nashingira intahe si Yesu tu ambaye nilisikia kwa masikio si Yesu numvise mu matwi gusa lakini ni Yesu ambaye niliona ni Yesu nabo rabishije amaso kupitia matendo makubwa alikuwa akinitendea kubijanye n'ibihambaye yankoreye haleluya amen haleluya amen Yesu alitoka Yesu yaraje akaenda kumgusa mkubwa wa soda afata umukuru w'abasirikare tuko tu tunaikala pale twicaye ngaho mkubwa wa soda anakuya umukuru w'abasirikare araje teja wa soda banazunguka wanamzunguka abasirikare bamucunga baramuzunguruka akafika anauliza kuko nini hapa aravuga ati hari biki bakamwambia kapiteni akatala uba mgonjwa baramwambia ati kapiteni yanse gutwara umugwayi kapiteni shuka kumbia ururuka ubunyene kapiteni anashuka kapiteni arururuka mwe bati yote mubato toka shuka mwese muri mu bwato mururuke banashuka baruruka jeni nakatala kuba mgonjwa kubera kwibase gutwara umugwayi akaambia basoda abwira basoda mukamate mgonjwa fata umugwayi mumuingize ndani ya bato mwinjize mu bwato bakanichukua baramufata bakaniingiza ndani ya bato mu bwato haleluya amen nilipokuwa ndani ya bato ari mu bwato akaamuru watu wapande
babwira abantu buburire na kamuru kapiteni panda upeleke bato paka Uvira. Acha tegeka kapiteni ko atwara abantu Uvira. Kapiteni akakamata bato. Kapiteni afata ubwato. Tukafika paka Uvira. Bashika Uvira. Na tukashukuru Mungu. Tushimira Imana. Lakini ile wakati yote ariko uwo mwanya wose nilikuwa ningali mpagani. Yarekira umupagani. Nilikuwa siyaokoka kikweli. Yari bwakizwe na gato. Nilikuwa mkatolika lakini nilikuwa mwenye dhambi. Yari mkatolika mugabo kandi akawumunyavyaha. Na nilikuwa na moyo mgumu wa ajabu. Yari mutima ukomana yatangaje. Tulipofika Uvira, bamaze gushika Uvira, tulikuwa tulishafanya siku 5. Bamaze gukora imisi 5. Tangu siku walinipiga masasi, kuva umunsi bamurasa, hadi siku tulifika Uvira, gushika umunsi yashitse Uvira, ilikuwa inashapita siku 5. Hari haizi imisi 5. Kweli wa ndugu, bene data, uzima wa mtu, ubugingo bw'umuntu uko mikono ya Mungu. Buri maboko y'Imana. Jua iwezekani. Kuko nibishoboka. Mtu apigwe masasi. Kuraswa masasu. Afanye siku 5. Amari imisi 5. Bila kutunziwa. Atavurwa. Bila kula. Atafungura. Bila kunywa maji. Atanywa maji. Na awe mzima. Ashishikara bari muzima. Ndio maana nasemaka hapana kuogopa mchawi. Nico gituma mbona avuga nti mutinyi umurozi. Mchawi ana uwezo juu yako. Umurozi nabo ushoboza afise kuri wewe. Hata apange namna gani. Naho yo bitegura gute. Kama mkono wa Mungu ngali nakuzunguka. Nimba ukuboko kw'Imana kugukikuje. Atakupeleka fasi. Ntazokujana ahantu. Amen. Amen. Bakaenda kuleta gari ya ambulance. Baja kuzana muduga wa ambulance. Inipeleke kwa hospitali. Kugira ngo mujane kwa muganga. Tukakatala ya kwamba tutaenda kwa hospitali ya Uvira. Twumvikana yuko tutaja mu bitaro by'Uvira. Maana kwa ile wakati kubera ico gihe hospitali kubwa ilikuwa ya Kiliba na ya Lemera. Hospitali nkuru yari Kiliba ni Lemera. Surtout ya Lemera ilikuwa kubwa sana, ilikuwa na daktari basaidwa wa mingi sana. Hospitali ya Lemera yari ifisa abadaktari b'abazungu kandi bakomeye. Bakanipeleka kwanza Kiliba. Bamujani Kiliba. Na ile gari ilikuwa nalipisha par kilometrage. Kandi umuduga warihisha ku kilometero. Tunafika Kiliba. Dushitse Kiliba. Gari inabakia natungoya pale. Umuduga ugumyuba barorereye. Tukaingizwa musala. Bamwinjiza muri sala. Bakaenda kunipima maradio. Baramupima muri radio. Ingene biote. Nibindi vyose. Daktari alipokuja kuangalia. Daktari agiye kuraba. Baada ya kunipiga mashindano maserumu na vingine vyote akunisaidia. Akumutera amaserumu n'inshinge. Alipoangalia klishe ya mguu. Amaze kuraba klishe y'ukuguru. Yo. Akakuta vitu vinaharibika. Asanga ibintu vyarononekaye. Masasi iliponda mguu yote. Amasasi yarasyaze ibintu vyose. Unaona ikukua mbali ilikuwa visa vi. Urumva byari hafi na hafi. Iliponda kabisa. Yaraseye vyose kabisa. Daktari alipona hivyo. Muganga aravye gutya. Akamuita mama yangu mwe tulikuwa naye pembeni. Ahamagara umudamu yarari ku ruhande rwanjye. Bende bazungumuze quelque part. Agende bayage. Na mimi kwenye nilikuwa naikaa. Nanje nari nicaye. Sikuwa nabaangalia. Sinabaraba. Lakini masikio yalikuwa nawafuata. Ariko amatwi yarabakurikira. Akamwambia mama. Aramubwira ati mama. Ukitaka mtoto wako apone. Nimba ugomba kumwana wakira. Tuwahi kumkata mguu. Ni vyiza ko tumuchupa. Bila kumkata mguu atapona. Tutamuchika kuguru ntazokira. Niliposikia atanikata mguu. Numvise ko bazochika. Pale nikasema haitawezekana. Ndabona ubwo nyene. Bali bakukata mguu. Nibishoboka ngo uche kuguru. Afadhali msinitunze nikufe. No pumapfa. Daktari aliposikia vile, muganga yumvise uko. Akasema basi. Aravuga ati none nakata tumkate mguu. Ko yase ko tumuchukugu. Tutamituma kwa hospitali kubwa ya Lemera. Turamurungika ku bitaro bikuru vy'Iremera. Lakini tunajua Mibyo ariko urabizi. Hata naenda Lemera. Naho ngiremera. Batakata tu mguu. Bazoguca. Jua hata ponaka tena. Nazokira kandi. Pale akanipima na mabipimo. Aramupima n'ibipimo. Akamwambia mama yangu. Abwira mama wiwe. Mufanye nguvu yenu yote. Mukore ko mushoboye kose. Ifike 13h. Ishike saa 7. Mulisha kwa Lemera. Maze gushikira Lemera. Na pale ilikuwa 11h. Aichoge hadi saa 5. Aseme juu ikipita ile saa. Nijarengana ayo masaha. Musitumainie tena mtu. Nimwizera umuntu. Kwanza sijui nini namweka imasikio yote ni Mungu tu. Sinzi kuntu mukiriho ni Imana gusa. Amen. Amen. Tukatoka haraka. Duca tuhava ningoga. Kufika kugari. Dushitse ku muduga. Tunakuta shetani anasimama. Dusanga satani yahagaze. Shoferi wa ambulance. Mushoferi wa ambulance. Akakata. Aranka. Hawezi kunipeleka Lemera. Ntashobora kumujana Lemera. Aseme badaktari ba Lemera balikatalaka. Uvira balikatalaka gari senda Lemera. Uvira barasi miduga ntige. Kama tunapenda kwenda Lemera. Mugomba kugenda Lemera. Turudie kwanza Uvira. Musubiri Uvira. Tulombe ruhusa njo twende Lemera. Musabu ruhusa kugira ngo tugende Lemera. Uvira ni huko kwa mfano. Uvira ni ngari. Lemera ni huko. Lemera ni hii. Hapa tuko ku 25 km. Turi ku birometero 25. Turudie tena 25 km Uvira. Dusubiri birometero 25 Uvira. Kisha tukiesa kwenda Lemera. Hama tugende Lemera. Na beko bananyesabilia masaa. Kandi bariko baramparurira masaa. Alipokata nikasema basi. Amaze kwanga ndavuga nti basi. Turudie Uvira. Tusubiri Uvira.
Kama nikufa nikufe. Nimba rugupfa. Twende Uvira. Tugende Uvira. Chuni kwa nenda tunalala. Agenda ryari. Hakuna gari nyingine tanibeba. Nta wundi mudugu uhari. Ya batu ya kubeba ya transport. Nta miduga ya transport yari hari. Tukatoka tunaanza kurudia Uvira. Tutangura gusubira Uvira. Ndugu yangu. Mwene da. Huyu Yesu ambaye niko na kushuhudia. Huyu Yesu ndiko na gushingira intara. Ni wa ajabu. Ni w'igitangaza. Haleluya. Amen. Sheikh kutoka tu tuanze kwenda Uvira. Dukase kugira ngo tuje Uvira. Tukakutana na makuu ya Yesu. Dukura n'ibitangaza vya Yesu. Tukakuta gari ya badokteri ya Lemera. Duhurana n'umuduga w'abadokteri b'Iremera. Ya bale badokteri bazungu. Baba dokteri bazungu. Iko natoka Uvira iko nenda Lemera. Ivuye Uvira irikira Jiremera. Pale bakabashimamisha. Ubwo nyene barayihagarika. Mgonjwa huyu. Umugwayi nguyu. Banasema ikifika 13h yafika Lemera na kufa. Bavuga ngo ni sasa bigeze atarashika Iremera. Bazungu bakanikamata. Abazungu baramwakira. Bakaniingiza ndani ya gari yao. Bamushyira mu miduga wabo. Land Cruiser bakanilalisha muni. Land Cruiser baca bamuryamikamwo. Bakakimbiza gari ya ajabu. Umuduga barawirutsa bitanga. Juu ya kukimbiza gari. Kubera kwirukana umuduga. Fika munjia tukagonga mbuzi. Mu nzira bagonga impene. Ikakufa na tukaendelea. Ubwo nyene irafa turabandanya. Kwa neema ya Mungu. Kubw'ubuntu bw'Imana. Tukafika Lemera na 12h30. Dushikira Lemera saa 6:30. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tulipofika kwa hospitali ya Lemera, dushitse ku bitaro vy'Iremera, badokteri bakanyangaikia sana. Abadokteri baranda bacha. Bakanitunza ya ajabu. Baravuramwe bitangaje. Nikiwa kuangalia. Na ngiye kuraba. Damu hakuna tena. Amaraso ntayo. Damu yote naisha. Amaraso yose yakana. Tutafanya namna gani? Turabigenza gute? Ni hospitali ya kanisa. Ni bitaro vy'ishengero. Bakristo walikuwa wanajitoa sana kuongezeana damu. Abakristo baritanga gutanga amaraso. Bakaita bakristo. Bahamagara bakristo. Baje haraka kunyongezea damu. Abakura ngo baze bamongereza amaraso. Kukakuya bakristo 40. Haza abakristo 40. Bakakuya kunyongezea damu. Baza kumwongereza amaraso. Kukatokea shida nako. Naho vingorani. Kati ya wale bakristo bote balikuya. Muri abakristo bose baje. Hakuna hata mtu mmoja. Na muntu numwe mwenye damu yake inafanana na yangu. Amaraso yiwe sana yanje. Mimi niko na A positive. Wewe afise A positive. Katikati ya bote hakuna hata mweko na A. Muri abo bose nta numwe yarafise A positive. Na japo hiyo Lemera bazo kuongezea O. Na kandi mu bitaro vy'Iremera ntibashobora kukongera amaraso ya O. Juma jifunza kuona kama babona yuko kuongezea O batu yote kongera O abantu bose baadaye naletiaka magonjwa mwenye balimuongezea. Achazanira indwara uwo bongereje amaraso. Ni damu tofauti na yake. Kuko na amaraso atandukanye nayi. Badokteri bakasaba basi tu abakie kwanza. Baravuga ati basi narorere gato. Tuangalie mwa 2 jours. Mu minsi 2. Njoo tuone kisi utafanya. Turabe ingene tuzobigenza. 2 jours ilipopita. Iminsi 2 irenganye. Haleluya. Amen. Nikajikuta na kuwa na damu tele. Nsanga afisa amaraso menshi cyane. Bila kuongezewa na mtu. Nongerezwa amaraso. Mungu akanyongezea damu zake. Imana ubwayo nyongereza amaraso. Na ile wakati wote nilikuwa mpagani. Kandi ico genda n'umupagani. Bwana Mungu anawapenda hata wapagani. Bene dati Imana irakunda n'abapagani. Uko nakuta watu wengi humu. Imana irakunda abantu benshi ngaho. Banazarau bandugu yabo juni wapagani. Ntukagaye abapagani. Twaye nabo b'umupagani. Banazarau baba babo juni wapagani. Ntukagaye abapagani. Baba yake mzazi yako anatokea kule. Umuvyeyi ariko aragenda genda. Akimwonea kwa mbali. Amuonye kure. Ona hii pepo nawe inakuya. Raba hii pepo na ije. Hii nini? Hii nini? Niki? Ona hii pepo nawe inakuya. Raba ona hii jaribu nawe inakuya. Raba iki diamond ki. Baba yako alikuzala. Uko namuita pepo. Akuiti diamond. Ni baba yako. Niso. Haiko pepo. Si pepo. Hata ni mpagani. Ni mpagani. Mungu anamjua. Imana iramuzi. Na nampenda. Kandi aramukunda. Je, nini kukufanya wewe uzaliwe na mie? Kubera iki Imana itagize ngo uvyagwe. Lakini akakufanya uzaliwe na ule mulevi. Kugira ngo uvyagwe n'uri yambore. Akakufanya uzaliwe na ule mpagani juu ya nini? Kubera iki Imana yemeye kuvyagwa mu mpagani. Alimupenda. Nuko agukunze. Na namujua. Arakuzi. Na Mungu anatayarisha kupitia wewe. Kandi Imana ikeneye kuchira wewe. Okay. Kugira ngo ikubone. Mama yako aokoke. So akizwe. Ndugu zako baokoke. Nyoko akizwe. Njoo hivyo ulishaka tupilia ndugu yako. Nico gituma wataye bene wanyu. Au kwako na bajali tena. Nukibitayeho. Ndugu yangu ni bakanisa. Bene data nabishengero. Bene data nabishengero. Ndio tuko ndugu yako. Ego bebe. Lakini Biblia inasema nini? Ariko Biblia ivuga ngo asiyejua kutunza bakwake hasa. Utazi gutunga urugo rwiwe. Bale balizaliwa na itumbo moya. Abo bavukanye mu ndimi. Mwenye ajui kubatuza. Utazi mwenye ajui kubashughulikia. Utazi kubitaho. Biblia inasema Biblia ivuga yuko ule mtu ni mubaya kuliko mtu. Uwo muntu ni mubi gusumvya ikintu cyose.
rudilia jamaa yako. Nusubire ku muryango wawe. Tengeneza na jamaa lako. Nutunganye n'umuryango wawe. Patanisha na jamaa lako. Ni wiyunge n'umuryango wawe. Biblia inasema nini? Biblia ivuga ngo iki? Ukija kutoa sadaka, ugiye gutanga amashikano, na ukifika pale kwenye mlango, ushitse hariya ku muryango, unakumbuka ukibuka ati niko na neno na mtu fulani, mfise ico mfana naka. Biblia inasema, Biblia ivuga ngo usitoe kwanza sadaka, utange ishikano ryawe, acha sadaka yako pale, banza ugende, rudia, subirayo, uende upatane na wale wewe, ugende wumvikane nuwo mukumvikana, ukishapatana nao, umaze kumvikana nawe, pia sasa utoe sadaka yako, nuze rero utange ishikano ryawe, na Mungu ataikubali, kandi Imana izoryemera. Lakini wewe ariko ushakuwa bwadui na jamaa lako, umaze kuba umwasi n'umuryango wawe, na ndugu zako, au umwasi na bene, bwadui na wazazi wako, umwasi n'abakozi bawe. Lakini uko naona tu ni bien, ubona yuko ari vyiza, haiko bien, hasi vyiza. Patana na bakwenu, ni wiyunge nabi wanyu, na uwalete kanisani, kandi bazane mwishengero, na waokoke, na bakizwe kama gisi wewe unaokoka, nkuko nawe wakijijwe. Haleluya, amen, haleluya, amen. Baada ya siku 2 misi 2 nikajikuta nakuwa na damu tele, nsanga mfisa maraso menshi. Yesu akanyongezea damu. Yesu anyongereza maraso. Ingawaje nilikuwa mpagani, simujui, naona ari mupagani, lakini niko naona matendo makubwa yake, ariko nabona ibitangaza vy'Imana. Baliponiongezea damu, bamaze kunyongereza maraso, daktari akasema gisi anakuwa na damu. Daktari avuga ati kubera ko afisa maraso, tumuingize sa salle d'opération. Reka tumwinjiza muri salle d'opération. Bakaniingiza salle d'opération. Bamwinjiza muri salle d'opération. Baliponiingiza salle d'opération, bamaze kumwinjiza muri salle d'opération, daktari alipokea kuangalia mguu. Daktari aje kuraba kuguru. Kukuta mguu wote mukwisha imekwisha kuoza. Asanga ukuguru kose kwaraboze. Daktari akaanza kuuliza. Daktari atangura kubaza, nani mwenye alishona? Ninde yamushonye? Ule infirmier wa Kazimia. Wa mu infirmier w'Ikasimia. Akaniletea shida. Anzanira ingorane. Aliposhona bile bidonda, amaze kushona ivyo bisebe, sumu ilikosa njia ya kuwa natokea. Isumu yabuza hica. Ikaanza kutembea ndani ya kwisi. Itangura kugenda mu bibero. Na ikaozesha ile machenga yote ya mifupa na minofu yote. Ituma yabagufwa yamenaguritse yose abura. Daktari alipona vyote vinaishaoza. Muganga amaze kubona ko amagufwa yose yaboze, akaopere. Arabaga, akatosha bile buchafu byote ndani, akuramo wa muchafu wose wa mwanda. Hapa katikati ya kwise pakabakia wazi, hagati y'ibibero ya kwise hakuna tena mfupa. Harangaye kale kamfupa kadogo huku chini kuligoti, kale kadogo ka hivi, kagufa gato kari gasigaye hepfo, na kadogo ka huku, na kandi gato ko kafa. Hapa katikati kote wakia wazi, hagati hasigara hagaragara. Alipomaliza kutoa buchafu yote, amaze gukura mu muchafu wose, akanitia kibichuma, ashiramu icuma. Bana chomeka buchuma buwili hapa, bachomeka ivyuma bibiri ngaha, unatokea hivi bisoko, na bungine buwili huku kushenu bunatokea hivi, nibundi bubiri kumavi. Bana kata kichuma maka mo kia kabambi kibana kinyorosha hivi, bafata icuma kirekire barakigorora, kisha banafunga masinga hapa na ule masinga bashira amasinga haruguru no hepfo. Sasa nikakuwa nafanya hata natembea na bekie, mugihagena na bekie, kile kichuma ndio kinakuwa sawa mfupa yangu. Ico chuma kikamera nk'igufa giye. Hakuna mfupa. Kuko ngaha nta kichuma kinabana fufa. Nagufaringa icuma cyafata ngaha mu kibanza c'igufa. Na wakati huo, muri ico gihe, karibu wa ndugu wote, bene data bose walinikimbia. Baramuunga. Sikuwa na ndugu tena, ntiharagifise mwene data, sikuwa na rafiki tena, ntiharagifise umugenzi, nilibaki na mama peke yake. Yasigaranye mama wiwe gusa wenyene. Nilikuwa kanisha kwata na fiema, nilikuwa na fiancé pendant 2 ans. Yarafise umwigeme yari yafiyanshije. Nilikuwa na ngoa tumalize masomo njo tuoane. Yarasigaye kwa heza mashuri bakagira mariage. Lakini nilipopatwa na shida, ariko maze kugira ivyago, yeye ndio alikuwa wa kwanza kuninawa, niwe yari wa mbere wo kunkara barampe na kunikatala, aranyanka. Nikabakia pale kwa hospitali ale mera na mama peke yake. Nsigara mu bitaro vy'Iremera hamwe na mama turi twenyene. Tutaishije? Tuzobaho gute? Atujulikani Iremera. Ntituzi Iremera, Iremera ntibatuzi, nta mahera dufise, nta mwene data dufise. Lakini ndugu,
ariko huyu Yesu niko na kushuhudia, huyu Yesu niko na mushingira intahe ni wa ajabu, ni w'igitanga. Yesu anasema, Yesu aravuga ngo msisumbukie maisha yenu, nimwiteho ku bugingo bwawe, mkisema mule nini, ngo murye iki, munywe nini, munywe iki, wala miili yenu muvae nini, canke ngo mwambare iki. Asema uangalieni ndege za angani, nimurabe inyoni zo mu kirere, awapandi ntibabiba, awavuni, wala hawakusanyi galani, canke ntibashira mu kigega, na baba yenu wa mbinguni walisha hao, na se wa mwijuru arabagaburira. Yesu anauliza, Yesu arabaza, nyinyi je, mwebwe gute? Si bora kuliko ndege? Mwebwe ntimusumbye izo nyoni? Mwenyeko unalisha mandege atashindwa kulisha wewe? Umuntu arisha inyoni azonanirwa kukurisha kukugaburira wewe? Yesu alinitendea maajabu. Yesu yankoreye ibitangaza. Yesu alikuwa anatoka. Yesu yaraza. Niko hapa sijui watu sijulikani. Ndingana numwe tuzinanye. Lakini Yesu atatoka. Ariko Yesu anapanda kule juu kumilima. Akaduga ku misozi. Unaona nagusa mama moja. Akakora ku mukenyezi umwe. Mama anakuwa lukitunga ku mugongo. Uwo mukenyezi akaza n'igisego ku mugongo. Mabunga manini. Ibiharage ifu. Akaza kizanye. Anakuya. Akakizana. Eko nauliza. Abaza. Sale ya kwanza iko wapi? Sale ya mbere iri he? Sale ya kwanza iko wapi? Sale ya mbere iri he? Sale ya kwanza Joy. Sale ya mbere ngi. Nilikuwa msali privé mpeke ya kwanza Joy. Yani muri sale ya mbere ati. Amuri njoo nani? Amuri ninde? Banamwambia Amuri njoo. Amuri nguyu. Na muangalia simjui. Nkamuraba ni. Yeye ananyangalia ni juu. Akanda watu. Wewe njoo Amuri. Wewe ni Amuri? Ndio mimi njoo Amuri. Ni jewe Amuri. Bitu yako hivi. Bintu vyawe ngi. Nani ananitumia? Ninda binungiki. Yes. Yes. Haleluya. Amen. Utaona Yesu anatoka tena. Nabonye Yesu anaenda kugusa mtu wale agenda mu misozi hari. Papa anaingia tu mshamba yake ya mizuzu na bisamunyu. Umushinga naye akaza afise imizuzu hamwe n'ibitoki. Anakata mikungu 6. Akafata ibitoki bitandatu. Funga pamoja. Avyose akabitekera hamwe. Akaza bizanye. Anakuwa anauliza. Akaza baza. Sale ya kwanza iko wapi? Sale ya mbere iri he? Amuri njoo nani? Amuri nuyu. Amuri huyu. Amuri nguyu. Wewe njoo Amuri ndiye. Wewe ni Amuri. Bwana. Bwana. Nilikuwa naomba. Nase. Mungu akanyeleza. Kata mandizi pelekea Amuri kwa hospitali. Imani rambaratishira Amuri mu bitaro. Nikajiuliza mie ni nani baba? Ndibaza jewe ndinde. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Acha kujizarau. Reka kwisuzugura, kwigaya. Acha kujizarau. Reka kwigaya. Mungu anakujua. Mani rakuzi. Mungu anakuona. Mani rakubona. Biblia inasema. Biblia iravuga. Akishafungua Mungu. Amaze kugurura. Hakuna mwenye anaweza kufunga. Haushobora kugara. Usiogope. Utinye. Usiogope. Utinye. Jipe moyo. Ni wihu mutinye. Ile shida uko nayo. Humirizie. Ile magumu uko nayo. Ibibazo ufise. Ile matatizo uko nayo. Ingorane ufise. Mungu anaijua. Imana irazizi. Kwa wakati wake. Mu gihe cyayo atakufungulia milango ya mafanikio. Azokugurira umuryango. Atakufungulia milango ya baraka. Azokugurira imiryango y'umugisha. Na atakubadilishia historia ya maisha. Nazohindura akahise kawe. Amen. 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 Mungu akanilisha kimaajabu. Imani irangaburira mu buryo bw'ibitanga. Tuko tu tunaikala pale. Twicaye nguko. Tunaona mama moya njoo anataka nafungule ile hospitali yote. Umukenyezi umwe yama yugurira ivyo bitaro vyose. Na yeye njoo bazungu alimpataka nafungule ya madepo ya bitu byote. Niwe abazungu bayifunguzo n'amadepo yose. Anafika pale ananihubiri. Araza atangura kumubwira ubutumwa. Na ikale niko namsikiliza. Nanje ndamwumviritse. Sana namaliza. Ahejeje. Mama muvyeyi. Twende kwanza kadogo. Tugende gatoya. Banaenda. Baragenda. Aenda kufungula depo ya bazungu. Agenda gufungura depo. Kwenye stoki ya machakule na ja. Ahari stoki y'imfungurwa zuzuye. Anakata kibase kya kabembe anatia pale. Afata kibase kinini ashira ngaho. Anakata mkono ya ngombe. Afata ukuguru kw'inkoko y'inka ashira muri cha kibase. Anakamata ukiki bidoki ya ukia anatia ndani. Afata kibido chama ukia ashira muri cha kibase. Anakata mchele anatia ndani. Afata umusheri ashira muri cha kibase. Igikopo kyanido anatia ndani. Igikopo cyane ndashira muri cha kibase. Ndagara anatia ndani. Afata indagara ashira muri cha kibase. Beba kwanza mama upeleke urudie tena. Jana hama wongera ugaruke. Mama analeta anarudia tena. Mama wakabijana akongera kagaruka. Akongera kamuhibinda kazana. Mungu akawa ananilisha kimiujiza. Imana ikangabura mu buryo bw'ibitanga. Ugonjwa mwenyana mbele na nyuma. Uri mbere y'Imana. Lakini kila siku asubuhi. Iminsi yose mu gitondo. Nakuwa nakunywa maziwa ya nido. Hanywa amata ya nido. Haleluya. Amen. Nikawa sawa ka patro katoto kwa hospitali. Nikaposti na kitu. Mbaho umuntu umwana w'umupatro mu bitaro mbuze. Mungu akanigaramia. Imana iranyitaho muri byose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikaikala pale kwa hospitali ya Lemera.
mbangaho ku bitaro by'Iremera nikafanya hako mwaka mzima mara y'umwaka wose bitu abikamatiki ibintu ntibifatike bitu binakata ibintu bikanga na badoktera balipona hiyo abadoktera bamaze kubona ivyo bakanijia baranzira bakanyelezea kijana Amri barambara ati wa musore wa Muri problema yako inatushinda ingora kibazo chawe kiratunaniye kwa hiyo tunaamua kukutuma Burundi kubw'ivyo duhisemo kukurungika i Burundi ili kule nako bende bapime kugira ngo nabo bagende bagupime baone itakuwa namna gani barabe ingene bizogera lakini bakanipatia condition ariko bamuha amategeko mbele ya kutoka hapa imbere y'ukuva ngaha paka waache walipa franga ya mwaka mzima paka ugendurisha amafaranga y'umwaka wose ambayo unaikalia kwa hospitali na maoperasyon zote ambayo ulipata wamaze ngaha mu bitaro na maoperasyon yose twagukoreye bakanipiga kifatire kia ajabu bampa facture iteye ubwo tutatosha ile pesa wapi ayo mahera tuzoyakura hata kuishi tunaishi ni kwa neema tu kubaho tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana hatuna mbele hatuna nyuma nitufise imbere n'inyuma ndugu yangu mwene da Isaya 40:28 Isaya 40:28 40:28 Isaya 40:28 inasema hivi ivuga ngo Mungu wa milele Imana y'ibihe byose Muumba miisho ya dunia waremye isi n'ijuru azimii wala achoki azimii wala achoki ntaruha canke ntaruha akili zake hazikuchunguziki imisi yiwe ntiharurika Mungu wetu achokake na kusaidia Imana yacu ntiruha no gufasha Mungu hawezi kuchoka na kukusaidia Imana ntiruha mu kugufasha ni wewe unachoka na kumuomba ni wewe hano kumusenga ni wewe unachoka na kufunga ni wewe uruha mu kugusenga na kumjisha shida na mahitaji yako wewe uruha kugira ngo mubwire ibibazo vyawe lakini yeye ariko we hawezi kuchoka ntashobora kuruha Yesu alitoka Yesu yaraje akaenda kumugusa bofre yangu Kananga aja gukora kuri bofre wiwe Ikananga muramu wiwe Kananga walikuwa nao wa grand sere yangu afise mushiki wiwe walikuwa walishaachana bari baravanye ule bofre alikuwa Kananga uwo muramu wiwe yari Kananga akakumbuka Uvira iko na nyumba kandi Uvira yari afise inzu acha ende nuzishe nyumba yangu reka aje kugurisha inzu yangu akafika Uvira nyumba ya mzuri ashiki Uvira hari inzu nziza akauzisha ile parcelle aragurisha iyo parcelle bakampatia franga ya parcelle bamuha mahera iyo parcelle alitaka kwenda agovye kugenda mtu mmoja akamwambia ndugu umuntu umwe aramubwira ati mwene dada hata ulishaka achana na ule dada naho watandukanye n'uriya mugore njoo utasikia bofre yako yuko mgonjwa Lemera ukoze kwenda kumwangalia mbele ya menya yuko bofre wawe muramu wawe ari mu bitari Lemera angalia bofre yako genda urabe muramu wawe akapanda gari paka Lemera acha yurira umuduga ajire Lemera akatuangalia araza kuturaba aye huko wapi umeze gute tuti wapi daktari banashindwa abadokteri vyabanani lakini banatupatia condition ariko baduhaye amategeko mbele ya kwenda Burundi kugira ngo mbere ko tuje Burundi paka tulipe facture ya hospital kereka turishe facture y'ibitaro na hatuna chochote kandi nacho dufise akatuambia ntukana mie sina kitu arababara ati byukuri naje ntacho mfise lakini $10 hii ariko amadolari 10 abafashe $10 basi tukakamata tukasema tunashukuru basi mbaki bia mimi naenda sawa baba uende bien gena na mahoro y'Imana akaanza kwenda aragenda akaanza kwenda atangura kugenda kufika hapo ashitse atake kwenda asubira mkokota Yesu aramukwega yagenda Yesu akamukwega yagenda Yesu akamukwega Yesu anamkokota pale pale anakuja aragaruka mama wapi wanalipia facture nihe barira facture munipeleke hapo munimunjane bakampeleka kule baramujana ho barira facture ni ngapi facture nanga franga yote aya yose alfa pa mwaka mzima amahera kwa alitumia madao mingi na maoperation mingi ilifanyika juu yake ama operation yose n'imiti bamuhaye akakamata ile franga yake ya parcelle afata ya mafranga yose yagurishije iparcelle $1 akalipa 3 kare ya franga lusha parcelle ari amafranga yose yagurishije iparcelle 3 kare akanilipia hospitali amurihira ibitaro 1 kare njoo akabakia na mumufuko agumana kimwe cha gatatu mu mufuko basi mimi naenda mbakie sasa salama ndagerero musigara mahoro yo wende mzuri bofre wende mzuri genda mahoro genda mahoro bien akaenda aragenda Yesu anatulipia hospitali Yesu arandihira ibitaro haleluya amen haleluya amen hapana kutegemea mwanadamu ntiwizere umwana w'umuntu mwenye anapanaka ni Mungu utanga ni Imana Mungu akisema nakupatia Imana ivuze ngo ndaguha nani mwenye atapinga ninde yoharira hakuna mwenye atapinga ninde yoharira hakuna mwenye atapinga na muntu n'umwe yoharira tumishi wa Mungu Elia kozi w'Imana eko ile fasi na njaa ya ajabu yari ahantu hasonje cyane anafichama pale basi Mungu yinyegeje bantu ntibamwice hakuna chakula hakuna kumpatia ntawa muhindya lakini Mungu ari Imana
akaordone bibombobombo, itegeka ibikona, ibikona bimulete nyama na mkate, bimuzanira inyama n'imikate. Eske kibombobombo kiza kuletea mtu nyama? Benga igikona kirashobora kuzana umuntu nyama. Kibombobombo kiza kuletea nyama, igikona kirashobora kukuzana. Isiguse atako nikikoreko, lakini Mungu jua aliordone, ariko Imana irategeka bibombobombo bikakuwa na mulisha Elia, ibikona bigaburira Elia. Na weye nawe tulia, ihangane, tulia, tekana. Mungu asipopitia wa Kristo, Imana inashobora guca kwa Kristo kukusaidia, kugufasha, atapitia bibombobombo, izocisha kubikona abapagani, abapagani, atapitia wapagani, ibikona n'abapagani, atapitia mkono wako, azagushikako, atapitia jamaa lako, azoca ku muryango wawe. Jipe moyo, niwitekane, usijiulize vya mingi, niwibaze byinshi, usijiwaze vya mingi, niwibaze byinshi, ngutekereze byinshi, ujitulize, wewe niwihanga, sema yote namwachia Mungu. Fugati vyose Yesu wangu ashugulike, Yesu bwiwa lala kusingizi bila problem, kajewe nta ngorane mfise, na utaona mkono wa Mungu, uzobona ikiganza c'Imana. Haleluya, amen. Sasa tulishalipa hospitali, yaratugaruye bana nipatia ruhusa ya kwenda, aduhuruhusa kugenda ibitaro bimwe. Taenda namna gani? Nzogenda gute? Taluwe gari namna gani kuleta Burundi kwenda nalala? Nzokota umuduga kutunkuri Remera kushikana Bujumbura ndyame. Bakanitosha bile machuma, bamukuraho vya vyuma, bakanitia plâtre, bamushiraho plâtre, nikaikala pale, yicara ngaho. Tuko nangoya tuende sasa, tuenda je? Bari bategereje kugenda, none turagenda. Tunakosa gari na tuna franka, twabuze umuduga ko tamahera dufise. Lakini ndugu, ariko mwene dada, huyu Yesu ni wacha, huyu Yesu ni wikitanga. Haleluya, amen, haleluya, amen. Niko tu naikala hivi, nicaye gutya, niko mafadhaiko, ndiko mama yangu naye pale mafadhaiko, ndiko ndiyumvira, tunaikala tu hivi, nihebuye, kusikia tu gari nakuye, numva umudugura, angalia, ngekura Land Cruiser ya mpya, Land Cruiser shasha, bazungu banashuka, abazungu barururuka. Amri, ujitayarishe, niwitegure, kesho ejo tuko nakupeleka Burundi kwa hospitali, uzokujana Burundi mu bitaro. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mie ni nani? Nje ninde? Kari namna hii ampeke juu ya. Ninde aza kuri jewe? Mungu wetu ni mzuri. Mana yacu ni nziza. Acha nimtumikie na courage. Reka mukurire n'umwete. Mana alinisaidia sana. Kuko yaramfashije cyane. Na ile siku ya safari, ico gihe cy'urugendo, kukaja pasteur mmoja wa Sepake Lemera, Pentecote Lemera. Haza umupastori mwe Sepake Lemera. Akanihubiri katika kitabu cha Mhubiri sura 12 mstari wa kwanza. Aramwigisha mu gitabo cy'umusiguzi 12. Soma. Mhubiri sura 12 mstari wa kwanza. Umusiguzi 12 ku murongo wa mbere. Umusiguzi 12 ku murongo wa mbere. Kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika, aho uzovuga uti nta kinezereza. Amen. Amen. Alipomaliza kunihubiri pale, amaze kunyigisha ngaho, akanieleza, arambarira ati, kijana Amuri, musore Amuri, mahali poto taenda, au uzoja hose, usisahau neno, ntuze wibagirwe ijambo. Bazungu bakanibeba, abazungu baranjana, bakanileta paka hapa kwa hospitali Burundi, baranzana ngaha mu bitaro, bakanifikisha kwa hospitali Prince Regent Charles, banshikana muri bitaro Prince Regent Charles. Nilipofika pale, maze kuhashika, bakanitia msale ya urgence, bamushira muri salle d'urgence. Nilikia na ile maklishe ya radio ya kule, yazanye ya maklishe ya radio yakuye hariya. Daktari wa kwanza akakuya, daktari wa mbere araza, akakamata klishe ya radio juu ya mguu, arafata klishe ya mbere akaangalia, araraba. Alipoangalia, amaze kuraba, pale nikaona, akashtuka. Mbona arakangutse, arakangutse. Aliposhtuka nikasema basi, amaze gukanguka ndavuga nti basi sitaponaka tena, sinzokira ka. Lemera banashindwa, Lemera vyabanani, bananituma Burundi asenje ko bataweza, bandungitse Burundi ngo nibo Burundi bazoshobora. Daktari banija kushtuka, none abadokteri batangiye gukanguka, sitaponaka tena, sinzokira. Aliposhtuka, amaze gukanguka, akachia chini, anaenda ataweza, ashira hasi. Kesho mwingine anakuya anaangalia, bukebwa hunda kaza kara bagashira sakagenda. Nikafanya pale kwa hospitali Prince Regent amarimisi gaho mu bitaro kuri Prince Regent, miezi 2, amezi 2, hakuna daktari mwana nigusa ko, nta muganga numwe aramukorako. Napo te balifanya maaksida na balivunjika aye,
abagize amakisida bakavunika, anafika ile siku nabanza kumintervenir yake, ashitse ico gihe bagatangura kumukora, lakini byangu bikashindikana, ariko ivyanje byarananiranye. Na kwa mwisho amaherezo daktari moya mu Rusia, umudokteri mwe mu Rusia, jina yake Junsibekov Teljan, izina ryiwe niryo mwumvise. Daktari uwo muganga akaona bataacha mtu vile vile, ararabati uyu muntu sinomureka ukobonye, akatuma banikamati, aravuga ngo nibanzane, bakaniingiza msali d'operation, bamujana muri salle d'operation. Baliponiingiza msali d'operation, bamaze kumwinjiza muri salle d'operation, akanifanya stile moja ya kule kwabo, agira sinyi mwe yuwabo. Hapa hakuna mfupa hapa, aha nta gufwa ririyo, lakini akafanya namna gani? Yagize gute? Akaanza kubuma, unaona sele ya kinga, murabona amaseri y'ikinga, amaseri y'ikinga, ndio nakata blo masinga bakiganga soba nguvu, afata ya amaseri y'ikinga, hapa kanatokea huko na akinjiza ngaka kasokera ngaka, agasoka ngano ngaka, kisha nakamata kichuma iko saki kikomo, afata icyuma kimeze nk'igikomo, akakizinga ko kuri amasinga, agashira kimwe nga ikindi nga kisha nakamata machuma ya kunyoroka, agafata ivyuma bigororotse, na hii anaifunga na mabulo hivi, ikiyazingiye ko kagifunga na maburo, maana anaifunga na mabulo, bagenda bafunga na maburo. Mgulu uyu kuguru inakuwa sawa iko ndani ya ngoma pale, ukamera kuri mu ngoma, anazunguka saa ngoma, kukakikuzwa n'ingoma katikati, hama icyuma hagati, natembea na mabeki, akagenda na mabekiye. Hapa hakuna mfupa, lakini ni machuma sanje binakuwa sa mfupa, nta gufa ririmo, mugabo vya vyuma bikaba igufa ryiwe, haitafanya hapa pata kutampa vile machuma binaibana vile, vya vyuma bigafata neza. Nikaikala pale, yicara ngaho, huko Bujumbura atakuwa anajulikana huko, ino nta muntu yaramuzi, lakini Yesu, ariko Yesu, haleluya, amen, ni mzuri, ni mwiza. Nikajiuliza ya mara hiyo mie na Mungu ni nini? Ndavuga none jewe ni Imana, mie na Yesu ni nini? Jewe na Yesu, utaona Yesu anatoka, ukabona Yesu araje, anakuja huku Nyakabiga, akaza hamwe Nyakabiga, anagusa mtu, agakora ku muntu, unaona tu mama nakuya, kabona umumama mara umuvyeyi umakaza, lukitunga lunaja chakula, akaza uruseke rwuzuye indya. Uvira Lemera nilikuwa nekala mu bushambre yangu mwenye peke, Lemera yari mu cyumba ciwe cha wenyene, lakini ku Prince Regent nilikuwa mushambre batu 22, ariko kuri Prince Regent mu cyumba kirimo abantu 22, batu 11 huku, abantu 11 muri ruhande, 11 muri ruhande. Mimi nilikuwa wa kwanza hapa, niwe ari ku gitanda ca mbere gitangu, mama natoka Kamenge na lutongoloko hapa, ukabona umumama umaraje n'uruseke lutongoloko la chakula guzu ivyo indya, anafika hapa ananiangalia, agashikaho ndakanda, anaangalia pale, akaraba hari, anaenda kunaangalia, akaraba, anafika kule mwisho, akagera ku mwisho, anauliza akabaza, kitanda ya kwanza iko wapi? Igitanda ca mbere kiri he? Amri jo nani? Igitanda Amuri nini? Amri jo alishapita. Amuri nguyu wamusize. Mimi nani wangu? Je ndinde? Yesu ni wa bien. Yesu ni wa bien. Yesu ni wa bien. Yesu ni mwiza. Kama mtu kama kabure, akantu kahovyo hovyo, Yesu anakapatia valeur. Yesu agaha icubahiro. Mama nakuya wanje wa Amuri sasa ndio menjo. Uwo muvyeyi akaza ati niwe Amuri ateni jewe. Mungu aliniambia nimpelekee Amuri chakula kwa hospitali. Imana mbere ngo nshira Amuri ndya mu bitaro. Nikapokea bima chakula. Ntakira izo mfungurwa. Haleluya. Amen. Atatoka naenda Kamenge. Akagenda mu Kamenge. Anagusa mtu kana anauliza Amuri jana. Akakora ku muntu akaza baza ati Amuri yari he? Akaendelea na kunilisha hapa kimiujiza. Ashishikara ngabura mu buryo bw'ibitangaza. Na ile wakati kandi ico gihe watu wa hapa kusepebu walikuwa nakia kunihubiri. Abantu bo ngaha ku ntango baraza kumbwira ubutumwa. Na katika wale walikuwa nakia kunihubiri, kandi muri abo bambwira ubutumwa, ba evangeliste, harimo abavuga butumwa, bashemas, harimo abajenama, na kulikuwa mmoja wa mama, kandi hari umwe mu bakenyezi, jina yake mama Kapitorine Ndikumana. Yitwa mama Kapitorine Ndikumana. Unajua Kapitorine Ndikumana? Mwoba mumuzi Kapitorine Ndikumana. Zibana mjua. Okay. Ule mama alikuwa mmoja wa wale walikuwa nakia kunihubiri. Uyo muvyeyi nawe yari umwe mubaza kusengera. Bakanihubiri baramubwira ubutumwa. Niko nabasikilizaka. Abumviriza. Lakini sibijali. Lakini sindavyite. Paka wale ba evangeliste bakachoka. Gushika nabo bavuga ubutumwa baruha. Miezi kapita bakachoka. Ameza narengana bararuha. Bakajiachia yao. Barabireka. Paka bashemasi bakachoka. Gushika n'abajenama baruha barabireka. Bakajiachia yao. Barabireka.
kukakazana mama Kapitorine yeye peke sasa. Mama Kapitorine wewe arashishikara. Anakuwa nakuya naenda akaza kagenda. Kuna nihubiri sana. Anyigisha cyane. Mwisho mama Kapitorine naye akafanya nini? Mama Kapitorine amaherezo nawe araruha. Akakuya kwenye niko. Araza hondi. Akanyelezea kijana Amri. Arambira ati wa musoro ya Amri. Leo nakujia ya mwisho. Uyu munsi nje bwa nyuma. Juu mtoto mdogo kubera umwana mutoya kama muko mnamulisha chakula iyo mumugaburira indya kama eko nakula na meza ya arya kamira mutaendelea na kumulisha muzoshikara mu mugaburira jeko na meza kile chakula kuko ariko aramira zana lakini kama mnamulisha na bitetu machafu mu mugaburira bikacha mu matama ngo hakuna namna ya kumulisha biragoye kumugaburira chua kuli kubera ko atanga na wewe tangia tulianzaka kuhubiri nawe gihe twatangiye kukubwira ubutumwa kuna bitetu machafu ushira mu matama ngo au mezaki ntumira au kwako unabijali ntavyo witayeho au bikatali ntuvyanga au bikubali ntuvyemera njoo hiyo kubw'ivyo rero nataka tuombe Mungu ngomba dusenge Imana Mungu yepeke saba kena wewe Imana yonyine igumane nawe na sitarudia tena sinzogaruka kandi wakati alisema vile amaze kuvuga uko ndani yangu nikasikia furaha sana muri je numva ndanezerewe Mungu ni mkubwa kweli. Mana ni nziza. Huyu mama mlikana ni déranger. Uyu mama ya na yeye anataka kwenda sirudia tena. None agomba kugera ntazogaruka. Gloire à Dieu. Mana ishimwe. Haleluya. Asante sana kabisa. Je urakoze cyane. Asante. Alikuwa anashani déranger sana mama. Tuombe Mungu. Sawa tuombe Mungu. Dusenge Imana. Siko penda tuombe Mungu aende haraka haraka. Je nagomba ko dusenga kagenda. Akaomba Mungu. Arasenga. Kumaliza kuomba Mungu. Aje gusenga. Basi wakie salama ndio wende salama mama, wende salama mama. Sigara mahoro yego genda muvye genda mahoro. Basi mama akaenda. Genda. Alipoenda amaze kugenda wakati mwanadamu anachoka. Igihe umwana w'umuntu yarushe njoo Mungu sasa anaonekana. Imana liliboneka. Haleluya. Amen. Ile maneno alinyambia. Ya majambo yambari. Sana alienda. Igihe yagenda. Njoo nikabakia niko najifikiri ile maneno. Niyo atangura kwiyumvira ya majambo. Nikabakia niko najifikiri ile maneno. Atangura kwiyumvira ya majambo. Pale niko najifikiri ile maneno. Niko niyumviriza ya majambo. Yesu sasa Yesu araza. Akaanza kunionyesha tablo ya filme mbele yangu. Atangura kunyereka filimi mbele yangu. Akaanza kunionyesha mabaya yote. Atangura kunyereka bibi vyose ambayo watu wananitendea ngoje sina ubaya nao. Mukorera kandi adafise ububi kuri bo. Alipomaliza kunionyesha filme mabaya ya watu, amaze kumwereka filme y'ibibi by'abantu, akashange tablo ya filme. Achahindura tablo ya filme. Akaanza kunionyesha filme ya matendo makubwa ambayo amekwisha kunitendea. Itangura kumwereka filme y'ibitangaza Imana yamukoreye. Pale nikaona ubwo nyene ndabona Yesu yule soda alitakaka kunipiga masasi. Ngene wa musirikare agombye kumurasa. Lakini Yesu akanisaidia nikateremsha choka. Yesu aramufasha manura umunwa w'inkoho hasi. Akanionyesha si kapiteni wa bato. Amwereka ingene kapiteni w'ubwato. Alikataka kunibeba. Yase kumutwara. Lakini Yesu akaleta mkubwa wa soda akaniingiza mbato. Yesu azana umukuru w'abasirikare amuinjiza mu bwato. Akanionyesha kisi nilifanyaka siku 5. Amwereka ingene yamaze bila kunywa. Atanywa atarya. Lakini Yesu ananichunga mzima. Ariko Yesu amugira muzima. Akanionyesha kisi nilikosaka gari ya kunipeleka Lemera. Amwereka ingene yabuze umudugu mujani Lemera. Lakini Yesu akanitumia gari kanipeleka Lemera. Ariko Yesu amurungikira umudugu mujani Lemera. Akanionyesha kisi Lemera nilikosaka damu. Amwereka ingene Lemera yabuze amaraso. Lakini baada ya siku 2 Yesu akanyongezea damu. Ariko nyuma y'iminsi 2 Yesu amwongereza amaraso. Akanionyesha Yesu kwa na mtu akunisaidia Lemera. Akamwereka ingene Lemera tamuhera kumufasha. Watu huku na huku. Ariko Yesu agenda akora abantu hirya no hino bamuza kumufasha. Akanionyesha kisi walifungaka juu ya hospitali, nilipe hospitali. Amwereka ingene yafunzwe kugira ngo arihe ibitaro. Lakini Yesu akagusa shemeki yangu akaku nilipia. Ariko Yesu akora kuri muramwe kugira ngo amurire ibitaro. Akanionyesha kisi nilikosaka gari ya kunipeleka Burundi. Amwereka ingene yabuze umudugu muzani Burundi. Abazungu akanipatia gari kanileta Burundi. Amwereka ingene Yesu yakoresheje abazungu amuzani Burundi. Akanionyesha kisi hapa. Amwereka ingene ngaha. Sikuwa na wakunisaidia. Ntiyarafise umufasha. Lakini Yesu ariko Yesu akawa ananilisha kupitia njia mbalimbali. Agenda mugaburira mu buryo butandukanye. Na nilipoona yoyote. Maze kubona iyo filime yose. Nikajisikia huzuni kaingia ndani yangu. N'ububabaro urinjiye muri jewe. Pale nikaanza kulia machozi. Ukwele ntangura gukorora moso. Nikaona kama Yesu. Bona yuko Yesu ndio rafiki mkubwa. Niwe mukunzi mukuru. Ingawaje nilikuwa nikimkosea. Na mandanya kumucumurako. Hakuniacha. Niyandetse. Alizidi kunitendea makubwa. Naho namucumurako yakomeje kunkorera yambaye. Pale nikaanza kutubu.
ubwo nyene atangura kwihana. Yesu niko natoka na sauti kama hospitali watu wanajaa. Achavuga Yesu nijwi ni mu bitaro. Yesu mbabarira. Nisamehe kwa hiki na hiki. Mbabarira kuri kiniki. Nikatubu. Ndihana. Niko nalia. Ndiko nakora moso. Nilipomaliza kutubu, maze kwihana, pale nikasikia furaha. Numva umunezero. Inaingia ndani yangu. Yinjiye muri jewe. Nikaangalia mbele yangu. Ndabi mbele yangu. Nikaona barabara moja ya mrefu. Barabara ni nene cyane. Nyeupe. Gera cyane. Inanyoroka mbele yangu. Igororotse mbele yangu. Pale nikajisikia na kuwa huru. Ubwo nyene numva ndije. Maana nilimuona Yesu. Maze kubona Yesu akijifunua kwangu kwa hali ya njia. Yuguru iyo nzira. Nikaanza kumtukuza Yesu. Nangura kushimagiza Yesu. Nikatuma watu muniitie mama Kapitorina. Ndamutuma abantu ngena mumamagana wa Mukanyezi Kapitorina. Alipokuja amaze kuja, yo mama, Mungu akubariki. Yo muvyeyi, Imana iguhezagire. Ulifanya kazi kubwa juu yangu mama. Wakoze ibikorwa bihambaye kuri jewe. Imana iguhezagire mama wanje. Yo Imana iguhezagire gufashe. Kubera wewe uyu munsi ndakijwe. Kubera uyu munsi ndamumenye Yesu. Nikasikia furaha. Numva munezero. Mama Kapitorina kaniongoza. Mama Kapitorina arandongora. Inabidi sasa kamati hatua. Ntangura kufanya ingingo. Njakunda hangwa. Uonane na wa Pasteur. Uonane na Bungere. Utubu kwabo. Wiyane. Bakombeye msamaha. Bakusabira imbabazi. Na ufate mafundisho ya ubatizo. Ukurikira inyigisho z'ibibatirizo. Ubatizwe. Ubatirize. Nikanyangula na mabekie pole. Ngenda na mabekie buke. Nikaja paka ndahangwa. Nshikano kunda hangwa. Nikaenda kwa wachungaji. Ngenda kubungere. Nikaanza kutubu byangu. Hangura kwiyana vyose. Bakaniombea vitu viwili. Bansengera ibintu bibiri. Bakaniombea msamaha juu ya dhambi. Bansabira imbabazi kuvyivyaha. Na bakaniombea juu ya magonjwa ya mguu. Bansengera no kubw'indwara z'ukuguru. Mungu aniponye. Imana inkize. Balipomaliza kuniombea, baje kunsengera. Nikarudia kwa hospitali pale Pasteur Jean Charles. Subira ku bitaro kuri Nilipofika pale. Nilipofika pale. Shikteyo. Mwenzangu mwaka nyambie. Mugenzi umwe mgonjwa. Mgwayi. Asa uko na habari ya Muri? Amri uko na habari? Ati Amri urazi nkuru. Seno lienda kundangwa kubaporo. Igihe waja kundangwa kubaporo. Ba infirmier bote hapa. Bose baba filmie. Bali bakia banafanya reunion juu yako. Basigaye bagira inama kubwabo. Bakasema ya kwamba bavuga yuko tangia leo kuva uyu munsi gisi unaenda kule kubaporo kundahangwa. Kukugiye hariya mu baporo kundahangwa. Ule Yesu wa baporo. Uwo Yesu wa baporo. Akuponye saki donda kyako. Agukinera igisebe cyane. Abata kutunzaka tena. Ntibazosubira kukuvura. Bya baporo binangalia kanisa, binangalia hospitali. Mbege vy'abaporo birabi bitano. Baporo binangalia hospitali. Mbege vy'abaporo birarabi bitano. Nikazania ni black. Ngira ngo ni imifyino. Kidonda ilikuwa kanatusha busabu siku na mchana. Igisebe gitangura kuvamwa amashira ku murango no mwijoro. Lemera nilifaka mwaka mzima. Lemera namaze umwaka wose. Ku press region nikafanya mwaka moja na nusu. Ku press region namaze umwaka umwe n'igice. Inakuwa miaka ngapi? Ibaye imyaka ingahe? 2 na nusu. 2 n'igice. Kidonda iko nasunzua asubuhi na magharibi busa kila siku. Igisebe bakivura mu gitondo no ku mugoroba havamwe amashira. Muganga nakia kutunza. Umuganga kaza. Anamaliza wale wengine wote anapita anaenda hata nitunza. Akavura abandi je ntamvu. Nikafanya siku 5 bila kutunziwa. Mari misi 5 ntavugwa. Nasema Yesu wa baporo amtunzi. Yesu wa baporo namuvura. Nilipone na kwa siku 5. Nakiza misi 5. Nikasema naoza. Ndavuga ati ndaboze. Nikaenda kwa rafiki. Ngenda kumshutia. Kabandi. Mfashe bandi. Akanisaidia kabandi. Ampa bandi. Nikaenda. Ndagenda. Nitoshe ibande ya busaa. Nkure mu ibande iri nk'amashira. Nifunge naka kabande kamzuri. Nshira kwa ibande nziza. Nikaikala quelque part. Nicara hano hano. Nilipofungula. Nuguruye. Ili nitoshe ibande ya busaa. Kugira ngo nkuremo imwe rimwe amashira. Nilipotosha bande. Nguye ko bande. Nikaangalia hakuna busaa. Ndaba mbona nta mashira ari. Mbone kuanzia asubuhi paka midi na kwa busaa ya ajabu. None ko mbona mu gitondo kuva mu gitondo gushika saa 6 aba hari amashira ngiye kuraba. Nikakuta tayari sanga vyaheze, kidonda kilishapona, igisebe cyakize. Haleluya, amen. Bali sema Yesu wa baporo na mtunzi. Bavuze ngo Yesu wa baporo na mukize. Kumbe Yesu anasikia, kumbe Yesu arumva na akanituza. Yesu acharamvura. Kidonda kile kinashida baganga miaka 2 na nusu. Ibintu byananiye abaganga imyaka 2 n'igice. Baada ya kuombewa kundangwa, nsengera kundangwa, Yesu akakausha. Yesu arachumisa, kidonda kikapona, ikisebe kirakira. Haleluya, amen. Daktari alipona, muganga bibonye akanyandikia nyende ku radio. Amwandikira ngo aje kuri radio. Nikafika ku radio, nshitse kuri radio, bakanipima radio, bamupimye muri radio, baliponipatia bamura kia kuangalia baravye
nikakuta tayari nsanga kera igufa rishaje unaisha utapale katikati yamaze kumera. Haleluya, amen. mfupa mpya igufa rishasha unaunganisha kaka kipande ka yulu byunzwe na kagapande ko hejuru na hiki kipande ya chini na gapande ko hejuru, yote inakuwa mfupa moja, yose bayigufa. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Daktari alipona. Tu as de la chance. Daktari abibonye ati urafise amahirwe. Tu as de la chance. Urafise amahirwe. Unaona baba wajui neema, bwana wewe ni chance. Bo ntibazi ubuntu, bazi ngo ni amahirwe. Eske ilikuwa ni chance? Eske ni chance? Ilikuwa neema. N'ubuntu. Neema toka Mungu. Mbuntu kuva ku Mana. Leo neema ya Mungu iko juu yako. Ubuntu bw'Imana bwo hejuru yako. Haleluya. Amen. Daktari akanitosha vile machuma vyote. Daktari akorovya vyuma vyose. Nikabakia bila chuma. Sigara ta chuma mfise. Na hata hivi sina chuma. Nubu na chuma mfise. Sa wakati daktari alitosha vile machuma, daktari akura mu ivyuma, ikaonekana hapa kuligoti. Biboneka ko ngaha ku ivi. Munguli kakauka hivi. Ukuguru kwarumye gutya. Kugumuku gusa. Kugumuku. Juu ya nini? Kutanyeganyega. Juu nilala muda mrefu kukitanda mugulu iko hivi. Naryamye igihe kirekire ukuguru kumeze uko. Mwaka mwa Lemera hivi. Iremera nari meze uko. Mwaka mwa na nusu Burundi. Mwaka mwa n'igici Burundi. Sasa nilikia kupona. Maze gukira. Bakatosha machuma. Bakuye ivyuma. Hii mishipa ya mligoti inakauka. Iyi mitsi yo mu ivi yarumye. Hakuna kutikisika. Ntiyashobora kunyeganyega. Yesu akanitumia ujumbe. Yesu anungikira intumwa. Akasema. Aravuga ngo mumwambie Amri. Mubwire Amri. Kama yuko ni mie njoo nilipitia njia nimuokoe. Ni jewe nacinzira kugira ngo mukize. Nilimfuata kubuzuri miaka mingi. Namukurikiranye imyaka myinshi. Akujali. Ntiyanyitayo. Nilipitia njia. Cha muri inzira njoo nimuokoe kugira ngo ndamukize. Kama nilimuokoa nimba naramukijije, nakuwa na shabaha moja kwake. Mfise intumbero imwe kuri we, anitumikie, ankorere. Atapanda milima, azoduga imisozi, atashuka mabonde, azomanuka ibiyaya, akihubiri injili, avuga ubutumwa bwiza na kunishuhudia, no kunshingira intare. Anitumikie maisha yake yote, ankorere ubuzima bwiwe bwose, na bingine vyote vya maisha ya kimwili, n'ibindi vyose bijanye n'ubuzima bw'umubiri. Aniangalilie mimi, andabe jewe. Haleluya, amen. Anitumikie, anifanyie kazi, ankorere ibikorwa, ibindi vyose aniangalilie mimi, arabe jewe, aningojee mimi, arobere jewe. Ikiwa kula, nimba rukurya, nitamlisha, nzomugaburira. Mwanamke, umugore, nitamuoea. Watoto, abana, nitampatia. Zomuha. Nyumba, inzu, nitampatia. Zomuha. Nitasomesha watoto mpaka zokwigisha abana mpaka baheza amashuri. Nitamsaidia maisha yake yote. Zomufasha ukubaho kuwe kose. Atumike kazi yangu tu, akora igikorwa canje na mengine yote aniangalie mimi. Nibindi vyose andabe jewe. Na kweli Mungu wetu ni mzuri. Nukuri Mana yacu. Tangiane wakati kuva ico gihe nikaanza kumtumikia, nagura kumukorera, na paka leo n'uyu munsi. Na Mungu akisema, Imana ivuze, anatimiza. Arashitse ivyo yavuze. Aliendelea na kunichunga, abandanya kunzigama, aliendelea na kulilisha, arangaburira, alinipatia mwanamke, yampaye umugore. Unaona kule kwetu kuoa ni franga mingi. Hari iwacu kurongora n'amahera menshi. Hapana huko wenu, kule kwetu kuoa hari iwacu kugira ngo urongore, maana yake mwanao balikupatia kwa bure, kugira ngo baguhe umugore kuri gusa. Njoo mali tu $2000. Make ni dolari 2000. Njoo balikupatia tu kwa bure, balikuhurumia. $2000 babamuhaye kuri gusa. Mungu alinioea, Imana yarandongoreye, alinipatia watoto 10, yampaye abana 10, anabasomesha, arabigisha, anabalisha, arabagaburira, anabarudumia, arabagaburira muri vyose. Alikupatia parcel, yampaye parcel, alitujengea nyumba, nyubakira inzu, anatushughulikia kwa vyote, ankorera vyose. Na mimi nabaki nikimtumikia, naje shishikara kumukorera, na vingine vyote namwangalia Mungu, vyose ndaba Yesu, na ananisaidia, na akamfasha. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nikafuata mafundisho hapa ndahangwa, nkurikira inyigisho hakuna hangwa, bakanibatiza hapa, barambatiza nga, nilibatizwa hapa, nabatijwe nga, na ile siku nilibatiziwa hapa, nige nabatizwa nga, mwenye alinibatizaga ilikuwa kule Papa Zakari ule wa Ruyange, njoo Ruyange, wamubatijwe ni Zakari Ngendangezwa, ule pasteur wa Ruyange Ngendangezwa wo mu Rukuruya, yeye njoo ni washiza ngo Haleluya, amen. Yani niko ndugu yenu, ndi mwene wa, niko mtoto wa hapa, ndi mwana unga,
Baliponibatiza byote vya kazi ya Mungu ilianzia ni hapa. Ibikorwa byose vy'Imana nabitangure ngakunda hapa. Sasa hapa nakuwa mwaka moja na nusu hapa hospitali. Mazo mwaka ni nusu hapa. Sasa nilipona wakanipatia facture nitalipa. Mbonye mama facture ngonzi. Hii yote. Jewe. Sina mbele sina nyuma talipa je. Na mbele na nyuma mfisi. Baka tufunga pale hospitali tukawakilia pale. Batufunga ngapo. Paka siku tutalipa njoo tutoke. Paka siku tutalipa njoo tutoke. Kugire gihuzori ni uzovanga. Ndugu yangu. Yesu hajawahi kushindwa na kitu. Yesu nta nakimwe kiramunanira. Hata madeni uko nayo omba atakulipia. Amadeni yose ufisa zo kurihira. Kama unahitaji mtaji atakupatia. Byose ukeneye zoguha. Niko tu naikala pale hospitali Prince Jean Charles. Nichaye mu bitaro Prince Jean Charles. Bora tu wananiletea billet de sortie. Mbona banzanie billet de sortie. Billet de sortie itoka. Billet de sortie ngiva sohoka. Nitoke juu ni mbona sialipa. Venga kantarari. Asema hapana. Oya. Hautalipa tena. Uzori hakandi. Hospitali ilikuwa ya leta. Ibitaro vyari vyare. Na hivi banauzishia privé. Bai haye privé. Sasa banakamata ile madeni yote ya hospitali. Bafashe ya madeni yose ibitaro. Banaitia kuperte. Baitie kuperte. Maana ile iliomba. Kuko yahovye. Unakuwa huru uende kunyumba. Ubaye uritegemvya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ananipenda. Yesu arankunda. Na anakupenda. Kandi aragukunda. Na anakupenda. Aragukunda. Bakanipatia barua ndangwa. Bampa ichete kuntangwa. Ya kunituma Uvira. Yo kuntu ikibuvira. Pentecote. Pentecote. Na nikaenda kule. Njahari ibuvira. Na nikaendelea kule. Ndabandanya hari. Na mabutumishi yote nikaombewa kule. No gukora ibikorwa msenge kwa hariya. Bali niombeaka mara 4. Bansenge 4. Na hivi niko hapa. Nubu ndinga. Amen. Amen. Yesu akasema. Yesu aravuga ngo. Ile muguu. Uko kuguru. Gisi nakauka vile. Ko kumyuko. Usiogope taikunja. Ntutinye nzogukunja. Sawa? Ego. Mwaka moja, miaka 2, miaka 3. Mwaka umwe, miaka 2, miaka 3. 8, 9, 10. Miaka 9, 10. Muguru haikunji. Ya marao ni nini? Ukuguru ntigukunjike. Usiogope takunja. Ntutinye nzogukunja. Mwakili yangu. Mubwenge bwangu. Nikakuwa nazenia kama siku matu tutakuwa nalala. Nari nzi ku munsi mwe ndyamye. Pale natuma malaika banakia kunigusa muguru na nakunja. Kuyizorungika malaika kaza kahangora. Kumbe haiko vile. Kumbe Mungu ako na njia 1000. Kumbe Imana irikira yindi nzira. Siku matu tunatoka kubatizo, umunsi umwe tuvuye ku rubatizo. Mwenzetu Pasteur akanyambia. Umugenzi wanje Pasteur arabari. Pasteur Amri. Amri. Mbele ya kwenda kanisa. Mbele ko tuja kisi niko na moto. Kufise moto. Panda kwanza moto twende kunyumba tukule nje turudie kanisa. Dufate moto nje muhira dufungura hama dusubire ku rusengero. Nyumba zetu zilikuwa pamoja. Kuko inzu zacu zari hafi na hafi. Hakuna shida. Nta ngorane. Akapanda ku moto. Panda na wewe. Urira na. Na mimi nikapanda ku moto. Yuri ya ku moto. So neno mkulu haikunji. Nikaingia ku moto. Sinapanda ku moto. Yuri ya moto. Na ikala ku moto simugulu iko tu hivi. Ukuguru kumezo. Umuligoti ya mkunji. Mugulu iko tu hivi. Ukuguru ku. Basi tunaanza kwenda tuanzungumza. Turagenda tuko turaya. Benye bali batizwa kweli. Ababatizwa kweli. Ni watu wazima kabisa. Abantu bakuze kabisa. Watu wazima bakiendelea itakuwa bien. Bakuze kabisa. Tuko naenda. Tuliko turagenda. Kumbe kukale kanjia tuko napita. Mukaira tuliko turacha. Kule mbele. Imbere. Kuko kilichwe kya kabambi. Hari kiwe kinini cyane. Kinashuka mle mbudongo. Kimanutse pfa mukuzimu. Kinatosha kichwa pale nje hivi. Kiso yagatwe hejuru. Shetu kwa twantu kwabe bali batiziwa. Tubwate ababatijwe. Ni watu wa bien kweli. Ni bantu bazima. Kia kufika kwa ile lijiwe. Kushitse kuri ryabo. Kugurika ngoka kwa ile lijiwe. Ukuguru kukubita kuri ryabo ngo ko. Mukurikanda. Mukuru neka kwenda. Amen. Amen. Mukuru yote kakunje lesi. Ukuguru kose kurizinga. Mungu atubariki. Amen. Amen. Inamisha kichwa tuombe Mungu. Nimunamike. Hii neno kama inafika leo, ili jambo nimba rishitsi uyu munsi. Mungu anakuwa na shabana wewe. Imana arifisi numbero nawe. Anataka akusaidie. Imana igomba kugufasha. Usikie kukosa mbingu, ntuze kubura ijuru. Jia kuikala mkanisa na bya nje ya uwachi. Wicara muri ishengero ivyo hanze utabiri. Bile bako nafanya ni dhambi mbele za Mungu. Ugakora ivyaha imbere y'Imana. Na Mungu leo, Imana nayo anapenda utubu. Arakeneye kubikorwa. Kama unaguswa na neno la Mungu. Imana ikeneye yuko simama uje tuombe mbele haguruka. Simama uje tuombe. Uhaguruka uze ngusengere. Simama. Haguruka. Uje tukombee. Uze ngusengere. Yesu leo ni hapa. Yesu umunsi ari ngaha. Kuja huku mbele. Nuze vuba. Yesu ni hapa.
Yesu alingaha. Kama analeta ushuhuda huu. Agomba intahe nshasha. Ni kwa sababu akusaidie. Kugira ngo agufashe. Ni kwa sababu akufungue. Kugira ngo akubohore. Ni kwa sababu akuweke huru. Kugira ngo akugire uwidegembya. Ni kwa sababu. Nukubera yuko. Jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Jina lako liandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Karibu. Kaze. Karibu. Kaze. Msipande mwingie huko, mwingie fasi ngaliki huko. Tebuka. Fati ngalikuya kuya. Nimuze mutebuke. Simama uje tukombee Mungu. Haguruka vuba gusenge. Wewe ambao unaikala simama. Na wicaye haguruka. Yesu anakuona. Yesu arakubona. Anakujua. Arakuzi. Ndani yako. Mbele muri wewe. Anaona bubaya buko ndani. Abona bibi muri wewe. Parapanda kilia. Mzambi vuze. Hautaenda. Ntuzogenda. Simama. Haguruka. Uje tukuombee. Uze tugusengere. Yesu weko hapa leo. Yesu aninga uyu munsi. Akusamewe mzinifu. Akugirira imbabazi ibyaha byawe byose. We mzindifu kuja. Wewe umusambanyi nuze. Mtu wa mawazo mabaya kuja. Umuntu akora ibinuze. We mwenye dhambi kuja. Wewe mwenye mnyavyaha nuze. We mwenye kuwa na chuki. Wewe ufisi nzigo. Mtoto wa mwenzako akiolewa chuki. Simama uje. Hagurukuze. Tutaomba kwa ajili yako. Turasenga kubwawe. Ili Mungu akukutane. Ili Imana igusange. Mungu akukusaidie. Imana igufashe. Kamata hatua, simama usogee. Piga magoti mstari. Piga magoti mwa njia, piga magoti. Nimupfukama umugezi. Na wewe simama toka kwenye huko. Na uhagarara hapo. Onyesha alama ya kunyenyekea mbele za Mungu. Wewe uichisha bugufi mbele y'Imana. Na Mungu wetu atakuhurumia. Kandi Imana yakira kubona. Tuombe. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye nyakubahwa ingene iri kureza umugeni, ingene iri kuratunganya umugeni kugira ngo uzomwishire ari umugeni yejejwe adafise injebejebe amarabaga agasembwa kariko kose. Turagushimiye kuri kureza, uri kuratunganya, uri kurakura mu inkamba kugira ngo umugeni wawe Mana ashishikare kwezwa no gutunganywa. Turagushimiye wa Mana we kubitangaza wakoze ukorera umusavyi wawe, niko Mana witeguye gukorera ibitangaza uyu wese apfukamye imbere yawe, kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana izi byose, uri Imana itananirwa. Nkuko wakora ibitangaza umusavyi wawe, niko Mana witeguye gukorera ibitangaza uyu wese apfukamye imbere yawe asaba imbabazi. Uyu mukozi wawe yari yarakomantaje umutima, uramugenderera nabo bene data ubagenderere mw'izina rya Yesu Kristo. Imitima yabo ibohore Mana, ubagirire imbabazi, ubeze, ubatunganye, bababera nk'ukuru wera kugira ngo Mana ubishire. Baba bakozi ba Imana bagushingira intahe nk'uko uyu musavyi wa Imana ahejeje kugushingira intahe, aba nabo reka Mana bagushingira intahe kubikomeye witeguye kubakorera, kubyiza witeguye kubakorera, kubitangaza witeguye kubakorera. Mana ubagirire neza mw'izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa mpwemu yera bubururukeko, baba abakozi bazima, baba abantu bazima baguhimbara baguhesha icubahiro. Data urakoze kubahariye, data urakoze kubagirira imbabazi, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu niyo tubasengeye, amen. Wewe uliye mgonjwa na mwenye mahitaji mbalimbali, wewe urwaye ufise imitwaro itandukanye, simama mahali ambapo uko tukuombee. Haguruka ahuri tugusengere. Simama tukuombee. Haguruka. Mungu anakuwa na uwezo. Imana ifise ubushobozi. Mungu aliyenitendea mie, Imana yankoreye jewe, yuko na uwezo wa kukutendea na wewe. Afise ubushobozi bwo kugukorera nawe. Inua mkono juu. Gorora ikiganza cyawe hejuru. Baba mtakatifu, Mana wera, tuko mbele ya uso wako. Turi mbele y'inyonga zawe. Walio wako ni hapa. Ubushobozi bwawe buri ngaha. Wanasimama. Barahagaze. Si mbele ya mwanadamu, si mbele y'umwana w'umuntu, lakini wanasimama mbele yako. Bahagaze imbere yawe. Wanakuwa na mahitaji. Barafise imitwaro. Mahitaji ya kila umoja unajua. Imitwaro itandukanye wayizi. Katika jina la Yesu Kristo. Mw'izina rya Yesu Kristo. Walio wagonjwa, abagwayi, uwaponye. Ubakize. Katika jina la Yesu. Magonjwa yote na ikemea ndani yao. Gena muri bo. Katika jina la Yesu Kristo. Mw'izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Mw'izina rya Yesu Kristo. Moto wako ushuke. Umuriro wawe uruke. Uteketeze. Uturire. Yote siyofaa.
bitabereye jina la Yesu mw'izina rya na Yesu uponyaji kamili waingie ugukira gutunganye wenye mahitaji mbalimbali bafise ibitunga bagora byinshi Baba ubasange na ujibu kila umoja umuntu wese sawa sawa na mahitaji yake ivyo yifuza. Unasema ndani yenu nitakaa, wavuze muri wewe nzobamo, na katikati yenu nitatembea. muri mwebwe nzogenda genda. Jioni ya leo uyu mugoroba wa none tembea ndani ya kanisa, genda mwishengero ryawe, tembelea kila umoja, genda rumwe wese umukutane, umusange, umusaidie, umukoreko, umuguse, umukoreko, umujibu, umuishure, umutendee makubwa, umukorere ibitangaza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu uko hapa. Urakoze kuri ngaha. Tunaomba kwa machache, tusavye muri make, unasikia, uravyumva. Fungua mbingu, ugurura ijuru, leta baraka na mafanikio umugisha wawe katika jina la Yesu. Yesu. Amen. Amen.